Luluan nagar hawat miroha stabi gurang ma dia musal hutna au parsana pihami amat taraja do inatta suribada naliat nalulu perjolo majolo hujau kami jujur ni inananyon iya opunami nama uparhami namar goar opu sortauluan di pasu-pasu tuhat tama itu anak na perjolo mai namar goar opu pardopur dapat dua mai opu ujung tahi dapat tuluhon opu guru manarsir dapat opat-ton opu raja inganan dapat limahon opu raja iyang dapat onopon opu sebolakna dapat pituhon opu galopi ia opu napi opu nami siang anak na perjolo ima opu pardopur mengalap boru ni rajai boru opu sungguh sianoma pajon nami tuhamu raja opu sungguh bonani hari jala di bahasa satu hatama siang opung nami pardopur sia anak na perjolo nomor goar opu raja husya anak si nomor 2 nomor goar opu somanajab anak si nomor 3 nomor goar opu sohuturon anak si nomor 4 nomor goar opu bintang anak si nomor 5 nomor goar opu tohong anak si nomor 6 nomor goar opu hatora anak si nomor 7 nomor goar opu galusang anak si nomor 8 nomor goar opu raja diang anak si nomor sia nomor goar opu mangaloi jala sian anak si nomor 7 ma ima opu galusang paparan ni inanami apalan apa badok di borngino iya inanami na tabado-badobon pinoparnia opung nami opu galusang mangalap boru ni rajai boru opu sunggu sianong mapajon nami tuhamur raja opu sunggu bona tulang anak ni opu galusang tolu di bahasa tua tama 2 anak sada boru anak si nomor sada nomor goar opu Kristian mangalap boru ni rajai boru saragi anak si nomor 2 nomor goar opu suagamon mangalap boru ni rajai boru hutajulu dohot boru pajaitan ia boru nami di pahutahami ma tu anak ni amang boru nami raja hutagaor opu nami siang opu si nomor 2 nomor goar opu suagamon na mangalap boru ni rajai boru hutajulu dohot boru pajaitan sianom mapajon nami tuhamu raja hutajulu raja pajaitan tulak ia anak ni opu suagamon 20 sada halak di bahasa tua tama 12 bawa sia boru anak si nomor sada nomor goar opu Ketrim mangalap boru ni rajai boru na 70 anak si nomor 2 nomor goar opu Regina boru hutajulu anak si nomor 3 opu Priska mangalap boru ni rajai boru hutagaol dohot boru hutagaol anak si nomor 4 nomor goal opu Gres boru mangalap boru ni rajai opu boru tapu bolon apalan na tapadok apalan di bornginon jala sianom mapajon nami tuhamu rajai raja tapu bolon hula-hula anak si nomor 5 nomor goar opu Yosia boru opu sungguh anak si nomor 6 nomor goar Edison anak si nomor 7 nomor goar opu Katol mangalap boru ni rajai boru sinabela anak si nomor 8 Layuli mangalap boru ni rajai boru manulla anak si nomor sia nomor goar Amani Gebi mangalap boru ni rajai boru manurung anak si nomor 10 nomor goar Sirola anak nomor 10 sada nomor goar opu Patar mangalap boru ni rajai boru Bakara anak si nomor 2 nomor goar Dharma ia boru anak boru si nomor sada di pahutahami ma tu hutan ni anak alam boru nami rajai raja si hobi boru si nomor 2 di pahutahami ma tu hutan ni rajai raja Tabunan boru si nomor 3 di pahutahami ma tu anak tu rajai raja si Matupang boru si nomor 4 di pahutahami ma tu rajai raja Hutajulu boru si nomor 5 di pahutahami ma tu hutan ni rajai raja si Anipa boru si nomor 6 di pahutahami ma tu hutan ni rajai raja Badang boru si nomor 7 pahutahami ma tu raja hutan ni rajai raja Sitorus boru si nomor 8 di pahutahami ma tu hutan ni rajai raja Rumapea boru si nomor sia di pahutahami ma tu hutan ni rajai raja Sitorus
Jala sianomo pejuan nami tu kamu Raja Nabi Tupulu, Raja Huta Julu, Raja Huta Gaul, Raja Opusunggu, Raja Sinabela, Raja Manurung, Raja Bakara, Raja Manulang, Hula-hula Namar Harangi. Ia inanamion tubuh di tanggal 27 Februari tahun 1957. Margoar sidana ma inanamion ima Agnes Elentina Boru Tapubolon. Marhasotan ma tu amanami na di tanggal 20 Juli 1977 dumatua inanamion di Goari ma Opugres Boru dalam marumur ma inanamion 71 tahun. Oh. Oralat amak tahun 1957. Anak ni Opugres onom halak ima sada bawa 5 buru. Anak bawa namar Goar David Gotlas Doroha Raja Guguk kemangalap boru ni Rajai boru Sitanggam. Sianom mapajon nami tu hamu Rajai Raja Sitanggam hula-hula anak Majai. Di pasal-pasal Tuhan tama tunasida tul yanakon 2 anak bawa sada boru. Bawa namar Goar Jos Ramos Gabriel Raja Guguk, Hans Games Gabriel Raja Guguk boru namar Goar, Grace Abigail Hauliana boru Raja Guguk. Boru si nomor sada namar Goar Donda boru Raja Guguk di pautahami ma tu hutane amang boru nami Rajai Raja Simatupang. Di pasu-pasu Tuhan tama tunasida tolu yanakon sada bawa 2 boru. Anak si nomor sada namar Goar Marco Alexander Nahum Simatupang. Boru nomor Goar Sofia Rebecca Adventina boru Simatupang. Boru si nomor 2 Samauta Heska Grecia boru Simatupang. Boru Sima 2 nomor 2 Iman Namar Goar Eva Dewi Josephine di pautahami ma tu hutani Rajai Raja Simajuta Nahinam. Jala di pasu-pasu Tuhatta ma tunasida tolu yanakon 2 mai bawa sadawu. Boru Namar Goar Joel Martua Hasudungan Simajuta. Bawa Namar Goar bawa si nomor 1 Namar Goar Joel Martua Hasudungan Simajuta. Bawa nomor 2 nomor gol Jeremia Monang Habosan Simajuta. Boru nomor Goar Jessica Mora Hasiana boru Simajuta. Boru si nomor 3 nomor Goar Marta Deborah Sri Lestari boru Raja Guguk di pautahami ma tuhutan yang borunami Rajai Raja Pardede. Di masa tuhat tama sada anak bawa nomor Goar Liang Domu Pardede. Boru si nomor 4 nomor Goar Yohana Carolina boru Raja Guguk di pautahami ma tuhutani Rajai Raja Sirait. Jara di masa tuhat tama sada anak bawa Margoar Jepsen Wilbert Gideon Sirait. Ya boru si nomor 5 nomor Goar Yenni boru Raja Guguk di pautahami ma tu hutani Rajai anaknya anak boru nami marga Raja Huta Julu. Jala di bahasa Tuhan tama 2 danak sada mai bawah sada mai boru. Anak nomor Goar Aziel Godwin Huta Julu boru nomor Goar Alien Adelit Huta Julu. Pungu masudia pinoperni inanamion anak parumain hela dohot pahoppu 25 hala. Ia inanami nada badok apala ditikyon boru ni tulang nami Rajai Raja Tapubolon tubuh ni tulang nami boru Pasaribu. Jaga sianom pejon nami tuhamu Raja Pasaribu tulang rorobot. Ia parsahiton ni inanamion nunga pala tungleleng marsahit jantung jala nunga bolak-balik di batok kami ke rumah sakit. Tepat di hari Minggu tanggal 21 April ima pangatur ni Tuhatta dumolo ma jalap Tuhatta inanamion siang rumah sakit MLC.
Jala taruhonan nami ma ina namion tuinganan persatok kinani tu TPU Sandiaga Uno Karawang. Sandiago Uno. Nah, Sandiago Hills ya. Sandiago Hills Karawang. Jala Tuhuria HKBP Tebet Jakarta Selatan di hari Kamis 25 April 2024 jam 10. Sonima jujur ngulu ni ina namion nabohi batorak kami bonorong na hurang lubi amang inang dari lubi kami labatureo oliate.